Moun ki tim sel fòm map pran mes amis, se pasi komentare pa vre. Ou se moun Biden. Di Ozuna. E pa vre, se yon apre lot mwen pran. Yon apre lot mwen pran. Fila de Deis, men mando eske se bon non. Mbral pran pou Ozuna, moun Biden. Moun mwen di voyaj yo lwen, mboko we voyaj a reprezenter pou ya, se moun ta semble ke son aplikasyon mwen problem, mbra konen. E sa te fèm di nou ekrim sou TikTok de, men mwen te ka fouye pou nou. Ozuna, mbral gade pou. Ozuna, nan 2 mwa la ou prale, nan 2 mwa la ou prale. Ou tande? Ozuna nan 2 mwa la ou prale, a yi bobo. Mese yo tombe fe jaloji. Dains. Si BP